Uthani uyu wa Kihagi ukwambite kureganwo naguo mbere ya kura guturanirwo ni mũmbunge wa Naivasha Jane Kihara uria uma na mateta ma mathanduku ma ceceni cia Nyakairo, Mwiciringiri na Munyu iria augite ikinyirio ceceni-ini ya guturanira kura tauni-ini ya Naivasha iri ndumure uguo guciikirira nganja. We've got agents who gave us results. What happened when? Yes. That's what I'm saying. But there's no dispute. There is. There is. What do you mean there is? I'm saying you refuse to bring the boxes. I'm not voting. No. What am I disputing? No, we are disputing, John. We are disputing. If you have, what type of a thief is that? Even if I'm stealing, I will steal the boxes so that I don't need. I hide that evidence. The issue here is the aspirant had an agent. So we will confirm with the result that we find here. So there is no any cause for alarm. Yeah. Ni riboti Kihagi areganite nayo riu akiuria Kihara amunyite mbaru niguo kiama kia UDA gikayukia hotani githurano-ini kinene kia mweri wa kanana. Mbunge witu Jane Kihara miaka 5 mithiru ri ndari haha twari haha nawe ngwitite njuke njitikiria ati ni wajinda githurano kia mucunje wa Jubilee na ndakurathimira giti kiu na ndauga ni ngukunyitirira nigetha wone giti kiu na ni uwi ni ndaguteithirie ni ndakunyitiriire ni ndidia tidio na ngiguthumbura na guthi igoti-ini kana guthi independent. Umuthi ni ndona riria result cioka wene wauma nja na wathie na tutie nae handu haha uguo no ngwihoe na gitio witikire tunyitane na tigiti uyu wa giti kia mbunge kia Naivasha ndukagerie guthi na kiama kingi. Gicunji gitakirite 20% kia aikia a kura nikio kireyumiritie ithurano-ini ici cia wamurani mwena wa Naivasha. Kiribotera Inooro TV njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu. Aikia a kura ceceni-ini ya St Mary's Kiamba wodi-ini ya Nyathuna gicigo-ini kia ubunge gia Kabete marauga matinagia na mweke wa gwikia kura tondu gutirari na register. Marauga ati maumirira ma kaunti ya Kiambu matiagiriire kwanirirwo matahetwo mweke uyu metikitie ati ni wa bata hario. Mwandiki witu wa mohoro kaunti-ini ya Kiambu Charles Gikuga wa Kariuki ari ceceni-ini no ya Kiamba no horo makiria. Thank you uranyamukira kuma guku gicigo-ini kia ubunge gia Kabete kaunti-ini ya Kiambu na twi thiini wa wodi ya Nyathuna gikirio-ini kura kana session-ini ya guikiria kura ya St Mary's Kiamba kuria kumagia muthenya wa ira aya othe matinaheo mweke wa gukorwo magikia kura ni gukorwo kuratuika register dina korwo ikirehwo na koguo maratindire meterire muthenya wothe na aikia kura eri aria marakorwo makihuranira giti giki maraiguithania ati ni mekwaria na rugamiriri a githurano guku Kabete niguo maheo mweke wa gukorwo magikia kura muthenya wa umuthi. Njuge Kabete constituency Nyathuna ward isikirio cia kura kenda na kimwe nikio gitanaikio gia St Mary's Kiamba na koguo tondu utiganu wa kura urari igiri uria FD arari na kura 1,349 na nie ndirari na kura 1,347 utiganu wa kura igiri ndongiuga mundu ni ahotete kanda hotete gituo kiu kingi gitahurite kura ni gutwirite nera heana public notice nera iga mweri 15 ni tuguthurana muthenya wa muthe na nikio tukurokete guku Kiamba twacoka twerwo gutire na githurano ni megutwira hindi ngira tuguthurana tutaramenya ni hindi iriku kuringana na uria maraire moi ni maroka guikia kura cia muthenya wa muthe na maroka tene no makikorwo kana riboti ire cokire kumakinyira ni ati gutigukorwo guikio kura muthenya wa muthe na makerwo githurano ni gigukorwo gikianirirwo umuthe na uria hotanite session-ini 8 hari kenda iria cikoragwo thiini wa wodi ino ya Nyathuna. Kuma rucine twatithie tukiuga maratathi marehwo tukora twikira register ya IBC itaroneka na register ire ironekaga mathaa ma thaa 10 na nitwakigire turi guka guthuranwo no gutina githuranwo twathie kuria gwa Tari Center thiini wa polling station iria 8 cirakitio ndongeretie
uria twacindanaga nake araiga no ende githurano gwikwo na twaroka rucini no twaroka rucini twerwo maratathi matiroka na githurano kia rugamio koguo kwa ihinda riri ni ngwenda kwira andu Nyathuna tuikare na thayo na ndimacokerie ngatho ni marekire ugithurano gia thayo na kwa ihinda riri tondu tugithi kuria Turning Center no ndiatongoretie twerwo ni tugocokera gwa Kaimba no tugocokera itagwo Josephine Njeri ndirauga atiriri andu aya marekwo mathurane tondu gutire mundu gukingianirirwo kirwo githurano ni giathuranwo na andu amwe matithuranite hau ni hakagia nganja koguo andu merwo mathurane na matathuranite nigetha kigithurano giothe kianirirwo toguku thiini wa session ino ya St Mary's Kaimba ni gukorwo ona thukuru-ini wa Kanyariri o guku gicigo-ini kia ubunge gia Kabete ward-ini ya Gitaru ona kumatinagia na mweke ucio wa gukorwo magikia kura na koguo ona githurano kiao gitire kiramenyeka kana ni gigwikwo kana gitigwikwo na koguo kumagia haha tuguthi kucarania na murugamiriri wa githurano wa guku Kabete niguo tuhe mwerekera na tuhe hihi ni maundu mariku mabangitwo hari session ici cieri ci thiini wa gicigo kia ubunge gia Kabete ninge o guku Kabete guku mubunge ndanakorwo akibingwo kana makirugamana na mundu wothe na koguo matinakorwo magikia kura cia mubunge kana muruiriri giti wa ubunge no uria kuri ni ati twetereire maumirira ma uria ukurirukia bendera giti-ini kia ugavana giti-ini kia mubunge mutumia oro ndomwe na giti kana ite icingi ciothe iri gukorwo iheanitwo cia ward cia guku Kabete na handu-ini ha Inoro TV kuma Nyathuna Kabete kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Gukinyiria riu ceceni-ini nene ya utari wa kura cia kaunti ya Nyandarua yamukirite mathanduku ma icigo ithatu cia ubunge arugamiriri a githurano giki riu metereire maumirira ma icigo igiri cia ubunge no mihango ya kuonganiriria kura ici ni hindi irathie na mbere tuthie imwe kwa imwe ngina kuria kaunti-ini ya Nyandarua kuria mwandiki witu wa mohoro Gathoni wa Njihia ambite hema nigetha atumenyithie uria kurathie na mbere. Gathoni wa Njihia. Thengio muno Jabi Wanjaũ na mwiroreri wa Inoro TV na ogwo watariria ni ndagika itathiete nyingi no gukinyiria riu ceceni-ini ino nene ya kaunti ya utari wa kura cia ithurano cia wamurani cia kiama kia UDA mathanduku kuma icigo ciothe ithano cia gicigo kia ubunge guku kaunti-ini ya Nyandarua ni ikinyite guku na ni kuga ati mahinda matari kuraihu murugamiriri wa ithurano thiini wa kaunti ya Nyandarua kiama-ini kia UDA ni egukorwo agitana guku thiini wa nyumba ino haha thutha wakwa nigetha akorwo akianirira andu aria mahotanite no thiini wa ithurano icio irathiaga na mbere ta ogwo toigwa Charles Gikunga agitariria guku thiini wa kaunti ya Nyandarua gutirari na undu munene ungiratumire ithurano icio ikanjwo kana itirio no muthenya wa muthi mathaa ma rucini ni tuonire thiini wa wodi ya Rurie guku kuria turi ihinda-ini riri gicigo-ini kia ubunge kia Olkalau kuma na MCA ahuraniri a gituro kia MCA na tigitio wake makia UDA mate kuiguithanitie na ucio ni Muraya Githaiga udumwe na David uria uma namba igiri na kuringana na David uria uma namba igiri arauga ati kuri na agent wake umwe ora hinyiririo gwikira kirore maumirira-ini ataraiganire namo na koguo ni mauma na mucemanio na maraniria na murugamiriri wa ithurano thiini wa kaunti ino ya Nyandarua na ucio ni umwe wa maundu maria tugukorwo tukiheo riboti wona murugamiriri uyu wa ithurano akorwo akiaraniria na andiki a mohoro oho thiini wa kaunti ino ya Nyandarua icigo-ini icio ithano cia ubunge igiri tu nocio irari na githurano kia ubunge gicigo kia ubunge kia Kinangop North Kinangop udumwe na kiria kia Ndaragwa na kwa ihinda riri tunyitanire na uria urahuranagira tigiti na kiama kia UDA thiini wa gicigo kia ubunge gia Kinangofu tutaririe maritwa maku na murari ahuraniria igana kama tumako jitogocego wa mugo na nyumete itura ya Kinangofu niko ndirauranagira giti kia bunge gwetha tigiti wa UDA na turari andu tatu na thiini wa andu acio tatu ngaindia ndithirie ndatuka gutorania na kura 17 na manana na namba igiri afotete kwa kuraihu na kura 10 na urirari mucopio na kura 555 na ndakena no ndu horo ucio turathire wega muno makiria guturana thina no mwe na ndu horo ucio ndirakena tondu na marikio concede defeat na koguo thaici ni kuongirirukia federal UDA mwana wa Kinangofu
na huku gitu Nyandarua ino ni UDA zone ko turamenya ati thini wa icigo ici ithano cia bunge kumia Ndaragwa, Orokarau, Jororok na Kinangop Kipipiri andu acio othe makoro maria bunge a UDA ni undu mwe wao netha wakilishe gicigo giakwa kia bunge Kinangofu thini wa bunge 13 ya bururi na ko gimatungatira na njira igwete. Watariria ati andu aria murahuranagira na utigiti oni metikirite moimirira ni kuga ati gutire handu harare na gatithio na kugwo gutire undu urare na nganja utiro na nganja na nini na tukeneta muno makiria tondu githurano iki gitu kia UDA kire kithirio wega ota kia ABC gutire ona andu ani haria thina na nikio ona andu cio matanagia na nganja na magwitikira na andu horo cio tukeneire mibango miega muno makiria na mikakati iria kia magitu kia UDA kire kirite na kumagia ihinda-ini riri ni woya tigiti wa kiama kia UDA no ni hindi riu ihenya ria mbiriria hihi he mibango ingi kugarurira kana uguthii na mbere na gweka campaign uria urekaga nigetha kungethanira na ahuraniri kuma ciama iria ingi thiini wa githurano kia mweri wa kanana ihenya hindi ria mbiriria no uratwe ni ati kiama kia UDA nikio ikaruta mubunge uria uguka thiini wa bunge 13 ya bururi na ndu horo ucio ni ndina tigiti wa UDA ni njui hakwa ni ko ndina standing njega makiria na secondary njuge ona ni ndihaririirie thiini wa ihenya riri na ihenya riri tugutengerania na tu thiini wa itura riri tira Nyandarua especially Kinangofu UDA ina hinya muingi muno makiria na ni nguthi na mbere ora ndathiaga o tugo ndirahorindie kuri icio ciothe ndu guthiururuka nguthi na mbere na guthiururuka oro uguo nigetha nyone kura ingi nyingi muno makiria nigetha mundu ucio twinake wa Jubilee Azimio gamucindana kura nyingi muno makiria undu ukahotani wa kugegania na ungigakorwo ni ukahotana thiini wa ithurano ici ni ugaruruku uriku ukarehe thiini wa gicigo kia ubunge kia Kinangofu wa mbere ndari kuo mwaka 2017 ngihwa gite okio kia bunge njuka namba 2 na kugwo ni goto de ground ni hakwa miaka 8 kamenya mathira mandu akwa ni njui na kamenya project iria cia thirikari iria cia national government iria gathi gukinyira kwa muhano ni twina demu ya Kija iyo niyo ngamba ukinyira tondu area cia kule gitu mwe na Matundra ni kundu gwithina mai muno makiria mona Jafini ni twina demu itago St Luke secondary ni twina barabara twiriirwo ni national government iria tena budget kugwo ndu wa mbere ndathuro to mubunge ni guthi gwetha budget ya barabara icio mona wa Biginano mona engineer mona kule kwari ciothe nginya mwihoko nginya andu eta ugathara icio cio na hairi ngi tura propose kana tukendekithia iro yakwo mona kuma Munyaka uthita Karate uthita retagwo kwa Joma kwa Inange na Karate yake Memia abatie ugiharu ta Karuru Heni umire Mwendando kugwo icio nicio barabara mona barabara guthi ukinyira kwe mathukuru maitu mena mathina mamwe marariki kura mbura ciana cikoragirwo cikoragirwo na ndu hocio nginya mathukuru tu mairugurwa national government ni ngomoya ndori tumingi muno makiria netha mathondeke thengio muno ni undu wa kwaraniria na ithwe na kwa njira nguhi twaranirie na umwe wa aria marahuranagira giturwa kia MCA tutaririe urahuranagira wadi iriko na maimirira mahana ate nie amaritwa makwa njitagwo Daniel Gitawa Ndungu kana Gitawa Kapteni nie ndirahuranagira wadi ya Karau na ni ndio ile tigiti wa UDA guku Karau thengio muno ucio ni mwandiki wa mohoro ugwitwo Gathoni wa Njehia ari kuria mwena wa Nyandarua riu tuthie imwe kwa imwe ngina kuria mwena wa Laikipia kuria Kit wa Ruguru ni atete mweke wa kuhuranira giturwa kia mubunge wa Laikipia ya irathiro na tigiti wa kiama kia UDA thutha wa kuhotwo ni mubunge wa ihinda riri gicigo-ini giki Mohamed Dedi utari wa kura cia wa murani wa giturwa kia gavana gatagati ka Joshua Irungu na Patrick Mariro no urathie na mbere tuthie imwe kwa imwe ngina kuria mwena wa Laikipia tunyitanire na mwandiki wa mohoro ogwetwa Julius Kareithi wa Munene. Julius Jabi ne gatho muno no autogo wa gweta ni riu de thini wa giceceni kinene kia utari wa kura cia county ya Laikipia ithurano-ini cia wa murani cia kiama kia UDA mihango ire rajiririe o muthenya wa ira mirango ya hingo o kuma thaa 11 cia hwaini utuku wothe twakorwo twambite he mathini wa kundu gutiganite kuria kura ici iragitaragirwo ona mihango ya guthurima na gutigirira ati gutire wara wa kungirio kura ona imwe ya muhuraniri na kiroko kia umuthi
ona maundu matigo ikoretwo magitiri ha ona nuku ona mathaa mugwanja-ini niho kwambiriria kumira mumirira matiganite ririkana tutanyite gukorwo tukiamukira mumirira ma icigo ithatu cia ubunge cia Laikipia area niyo Laikipia ya ithwiro na Laikipia ya rugongo no kwa ihinda riri ni turikitie kwamukira mumirira ma gicigo kia ubunge kia Laikipia ya irathiro na uhoro uria uri kukana mumirira kuringana mumirira maria marekereirio ni ati mubunge wa Laikipia ya irathiro uria uikaine ta Amin Dedi Mohamed ni uyukite kuyukia wotani wa gituro okiu na tigiti wa kema kia UDA na kuringana mumirira maria manereirwo ni murugamiriri wa mihango thiini wa session ino ne ya utara wa kura ni ati Dedi egwatire kura 12,743 agicoka kurumirirwo ni mubunge wa ihinda riri wa Laikipia Kate wa ruguru ari na kura 2,595 arumirirwo ni muhuraniri ungi uikaine ta Kimaro Mutahi na kura 2,701 gatagati-ini ka mumirira mangi maria marikitie kwanirwo ma Laikipia ya irathiro ni mumirira ma MCA matiganite aria ona mararikite thini wa kitaitono giki angi magitanya na angi matakwiriirwo gukorwo makirigira mumirira mani gukorwo makiumira ihinda riri na koguo kwa ihinda riri mumirira maya ndagutariria Jabi ni mumirira ma gicigo kia ubunge kia Laikipia ya irathiro na ndina mutongoria ucio mubunge wa Laikipia irathiro ha turi nake ni ngwenda tutaririe gikeno giake muthenya umuthi hihi kana matanya make marahari maya na hihi unieleze kwamba kama siku ya leo habari hii imekufikia namna gani na labda ulikuwa unatarajia matokeo haya. Asante sana. Kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Kwa majina ni Amin Dedi Mohamed Ali, MP Laikipia East. Siku ya leo tumekuja kupokea vyeti baada ya kushinda uchaguzi katika nominations ya UDA, na inaonyesha wazi kwamba watu wetu wa Laikipia East wanaheshimu na wanapenda viongozi ambao wana mafikira na malengo ya maendeleo. Na mimi nimetoka katika eneo bunge la Laikipia Mashariki. Laikipia Mashariki, wale watu ambao ni wengi hapa kwetu ni Wakikuyu. Ningependa Wakenya wajue ya kwamba watu ambao tunawaita ndugu zetu, familia zetu, mama zetu, baba zetu ambao ni Wakikuyu wanapenda viongozi ambao wanapenda maendeleo. Mimi sijafanya campaign hata siku moja ati nikazunguka nikiongea na wananchi. Miradi ambazo nimefanya kwa miaka 5 iliyopita ndio imefanya nirudishwe kwa sababu ya imani ambayo wako naye. Na tunatarajia Mungu akijalia kwa mapenzi yake miaka ingine 5 ni maendeleo tutaongeza, turudishe Laikipia East pahali imekuwa. The last 5 years kumekuwa ni county ambayo inajulikana kwa matusi na aibu, na ndio nimeeleza watu ya kwamba sisi tunatoka katika misingi ya kidini, tunaheshimu familia, tumelelewa na wazazi ambao wanaheshima, na ndio hakuna siku hata moja utanisikia mimi nikiongea matusi ama nikimkosea mtu yeyote, kwa sababu tuna changamoto ambayo iko mbele yetu, na hiyo inaitwa Laikipia East. Hapo awali kulikuwa na lalama za labda ujanja uliokuwa ukifanywa labda kura za katika eneo bunge hili lako. Awali ulikuwa hautosheki na jinsi shughuli hiyo ilikuwa ikiendeshwa. Labda kwa sasa ungetaka hatua zaidi ichukuliwa namna gani? Mimi kwa sasa, jana kulikuwa na kituo moja kulikuwa na shida kwa sababu kulikuwa na ballot papers ambazo zilikuwa zimeletwa na zimemakiwa zote kwa pande wa my sister ambaye tulikuwa tunangangania jana hiyo nafasi. Na ningependa kusema kinaganaga ya kwamba sio chama imehusika, ni mtu binafsi amehusika, kwa sababu walikuwa wanatafuta nafasi ya kuingia kwa mlango wa nyuma, lakini kwa uwezo wa agents ambao walikuwa pale na Mwenyezi Mungu hatujaweza kupata shida. Baada ya siku ya jana, chama yetu conduct nominations in a very transparent, credible and fair manner. Hakuna mtu ambaye alikuwa anapendelewa na chama, na ndio maana mnaona leo mimi, hata kama watu wengi hawajanisikia nikiongea na nikipiga kelele, watu mashinani wananitambua kwa kazi ambayo nimefanya. Asante sana mheshimiwa, na tunakutakia mema katika shughuli zako za hapo mbele.
na Jabi ni wakigua motion mawoni ma muhotani wa giturwa giki kia ithurano cia wamurani Laikipia ya irathiro ririkana ni mumirira ma ward ithano cia gicigo giki kia ubunge ira ni hamwe na ward ya Gofeti, ward ya Tigithi, ward ya Thigithu, ward ya Nanyuki oro hamwe na ward ya Umande. Riu kwa hinda riri mathama ya makwerekera wa mwira tukorwo tukiamukira mumirira ma muthia ni tukorwo tugitanya mumirira mangi kuma kuri icigo igiri cia ubunge Laikipia irathiro na Laikipia ya rugongo. Laikipia irathiro iri thiini iri na ward ithano ono hana Laikipia ya rugongo iri na ward 4 na koguo tukiri tukiambite hema tukiambite guthie bureki kidogo no riu ihinda ritathiangite hihi ni tukorwo tukimenya maumirira me mothe na hau no tukorwo tukimenyithia mwiroreri witu maumirira magiturwa kia governor na maumirira magiturwa kia mubunge wa county marikia kurekererio magicigo iki ni marekererio no hi tondu tutiki na wihathi ucio gukorwo tukimanirira mothe tukorwo tugikimanirira thiini wa mohoro maitu maria magukorwo makirumirira ona ningi thiini wa imwe kwa imwe maumirira maya makirekererio thiini wa session ino nene ya utari wa kura cia githurano kia wa murani kiama-ini kia UDA guku cukuru-ini uyu kana tugitari-ini gikinene mwena uyu wa Nanyuki na Agrifortera Inooro TV kuma guku Jabi utagikorwo na kiuria no njoke kwaro muri we studio ni undu wa mohoro maria mangi makurumirira Jabi muno Julius Kareithi wa munene gukurio thie na mbere na gutuika maitho maitu mwena ucio wa Laikipia nigetha tuthie na mbere na kumenyithia mwiroreri witu uria matura maitu maikaire kwa ihinda riri twambe tuikirie oro hanini ndukahutie mitambo ni tugucokereria. Wherever you're going this Easter, take Viusasa with you. Uji nice na mamix kalikali, suitable for the whole family. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini.